Sanibonani, igama lami ngo-Amatula. Sizokwenza ama-linear equations aku-point slope form. Lana asenze ama-equations wemigqa nge-point slope form. Lana senze nge-point slope form. I-point slope form yona-ke ihlukile yona kune-slope intercept form. Azifani, ihlukile kune-slope intercept form. Slope intercept form. Kodwa lezi izindlela ezimbili ezahlukene zokubhala i-equation eyodwa. Lezi indlela ezimbili ezahlukene zokubhala i-equation eyodwa sizokwenza ezimbalwa ukuze ubone. I-point slope form i-slope intercept form siyazi ngo-y olingana no-mx uhlanganiswa no-b. Siyazi ukuthi u-m uyi-slope, u-b uyi-y intercept. Bese-ke i-point slope form yona siyazi ngo-y osusa u-y wokuqala ukuthi ufake ema-bracketini kanje, olingana no-m ozophindaphinda ngo-x osusa u-x wokuqala kanjena. La ama-coordinate u-x1 no-y1 ama-coordinate lawa aku-point slope form. Aku-point slope form futhi uwathola emgqeni, yikho abizwa i-point slope form. Bese-ke ngapha lana une-slope une-intercept, yiko bayibiza lena i-point slope ngoba une-y intercept ne-slope. Bese-ke loku ungakusebenzisa ukuthola loku, naloku ungakusebenzisa ukuthola lokuyana. Ngakho-ke asenze lesi isibalo. Lana basitshena ukuthi sinomugqa oneslope sika-10, sika-1/10 esindlula kuphoyinti u-10,2. Ngakho islope sethu u-m wethu ungu-1, ungu-1/10. Bese-ke lana iphoyinti lethu lingu-10,2. Manje-ke lana kuchaza ukuthi lena sizoyibhala kanjena, izoba ngu-y. U-y wethu omunye ungu-2. Ngakho-ke ulingana no-1/10 u-x wethu laphayana omunye ungubani? Ungu-10. Ngakho-ke sizoba kanjena sesiqedile ukuyenza lento lena. Izobukeka injena-kena le-slope, le-point form lena. Engifuna ukukubonisa lona ukuthi lezi izindlela ezimbili ezifanayo lana izindlela ezimbili ezihlukene kodwa zizokuthola isibalo esifanayo. Lana uma ufuna ukukubona lokhu ungakwenza lokhu, ungathatha lokhu, uthathe lokhu uthi u-y udivide, uthi u-y ususa ngo-2 udivide ngo-x ususa ngo-10 uzokunikeza u-1. Noma uthole ushintsho luka-y udivide ngoshintsho luka-x. Kunoma yiliphi iphoyinti lika-x nelika-y uhambisana no-2 no-10. Lana uyabona ushintsho luka-y divide ngoshintsho luka-x. Lokhu kuchaza ukuthi kunoma yiliphi iphoyinti onikwa lona uzothola u-1/10. Iyona lena. Lana ngiyakubonisa nje incazelo yalokhu ukuthi isho ukuthini, kodwa lokhu futhi ungabuye ukwenze ngokwe-algebra ukukhomba lokhu. Singakwenza futhi sikwenze ngokwe-algebra ukuze sikwazi ukuxazulula lokhu singakusa ku-slope intercept form ngokwe-algebra. Kodwa lokhu iyona i-point slope form yethu. Ngakho-ke manje masiyise laphayana ku-slope intercept form. Lana uma sifuna ukuyisa laphayana sizofaka kanje
zihlanganiswe no-1 lana u-x ususa u-10 uyafana no-1 ingakho sibeke u-1 laphayana bese lana sizosala no-negative asusa ngoba lana sihlanganise ngo-3 inhlanga zombini sihlanganise ngo-2 inhlanga zombini yiko sithole u-3 ngapha ngakho-ke lena yiyo i-slope intercept form lokhu nalokhu into eyodwa kuyafana asenze futhi ezimbalwa lana basitshela ukuthi umugqa uqukethe amaphoyinti angu-10,12 no-5,25 manje-ke lana u-m wethu uzoba ngoshintsho luka y divide ngoshintsho luka x lana sifuna islope lana sifuna ukuthola islope manje-ke lana nawo ama-coordinates sisebenzisa le coordinate yokuqala u-y wethu ungu-12 bese-ke lapha omunye u-y wethu ungu-25 ngoba ushintsho luka-y bese-ke simdivide ngo-10 ohlukanise u-5 lo munye u-x ungu-5 uzohlukanisa u-5 bese-ke lokhu kokubini u-12 ususa u-25 uzokunikeza u-negative 13 bese u-10 ususa u-5 uzokunikeza u-5 naso-ke islope sethu lesi isona islope sethu uye u-m wethu lona besimfuna manje asikubeke ku-point slope lokhu sithathe lokhu sikubeke ku-point slope kanjena lana sizosebenzisa u-25 sizosebenzisa lela point lelana bese u-m wethu ungu-negative 13 over 5 bese-ke lana sizophindaphinda ngo-x osusa u-5 ngoba u-x wethu laphayana ungu-5 ngakho-ke i-coordinate yethu ikanje angithi ingu-5 over 25 ingakho-ke lana sifake u-5 lana ku-x afake u-25 nangapha ngakho-ke uma isinjena lena isiku-point slope form lena iyona i-point slope form yakho njengoba besifuna i-point slope form izobukeka injena-ke yona i-point slope form ngakho-ke asenze esinye lana basitshela ukuthi umugqa uneslope sika-3 over 5 ne-y-intercept ka-negative 3 i-y-intercept yethu ingu-negative 3 bese islope sethu singu-3 over 5 ngakho-ke nasizothi lana islope intercept sethu islope intercept singu-y linganiswe no-3 over 5 u-m wethu ungu-3 over 5 x ususa u-3 lo 3 lona uyi-y intercept ngoba siyazi ukuthi iformula yethu ingu-y ulinganiswe no-b ulinganiswe no-mx uhlanganiswe no-b ngakho-ke manje sisifuna i-point slope form ku-point slope yethu u-m wethu siyamazi ukuthi ungu-3 over 5 angithi u-m wethu ungu-3 over 5 bese-ke lana-ke ama-coordinates njengoba sine-y intercept lana sizosebenzisa lama-coordinates lawa njengoba sine-y intercept sine-y intercept singakwazi ukuzenzela ama-coordinates singathi u-0 u-x ungu-0 kanje uma u-x engu-0 u-y ungu-3 siwabeke kanjena ngoba inqaba nje uma basinikeze i-y intercept singakwazi ukuzenzela ama-coordinates sithi la sine-y intercept khona sizothi u-x wethu ungu-0 kanjena iyo lena i-coordinate esinayo ngakho-ke uma sesinayo kanjena singakwazi ukuthola i-point slope form yethu ngakho-ke sizothi u-y osusa u-negative 3 y osusa u-negative 3 olingana no-3 over 5 baka x osusa u-0 angithi sishilo ukuthi u-x wethu ungu-0 ngakho-ke lokhu kufana no-y ohlanganiswe
no-3 ngoba lo phawu lama-negative lenza u-positive ngapha no-3 over 5x no-3 over 5 bese lokhu asixazulule lokhu. Uma sixazulula lokhu kokubili lana ithi sibhale kanje, masixazulula lokhu sizosala no-3 over 5x ngoba ngapha u-3 over 5 uphinda u-0 uzokunikeza u-0, ngakho-ke sizosala no-3 over 5x nje ayedwa, sizosala ngo-3 over 5x kuphela. Bese-ke lana njengoba sesisele no-3 over 5x sesiyabona ukuthi lokhu nalokhu kuyinto eyodwa ngoba lena iyona i-point slope form yethu lana. Uma ufuna ukuxazulula lokhu ungaxazulula ukuyise ku-algebra, ungavele ususe ngo-3 inhlanga zombili. Manje masibeke lesi ku-point slope form. Lana basinikile umniningwane, basinikeze u-x ngendlela ka-f of x. Lana basinikeze u-x wethu ngendlela ka-f of x. Lokhu kuchaza ukuthi kukanjena, lokhu kuyafana naloku ukuthi u-x, f of x. Lana u-x wethu engu-7 bese u-y wethu engu-5. Ungadideki uma ubona into enjena. Bese nangapha kuyafana nokuthi lana basinikeze u-3, u-x wethu ngu-3 bese u-y wethu ungu-4. U-y wethu ungu-4. Manje-ke singathola islope kuqala. Masithole islope kuqala lana ukuze sizokwazi ukuthola point slope form. Slope sethu lana siyazi ukuthi u-4 osusa u-5 dividwa ngo-3 osusa u-7. Zoba 3 osusa u-7 kanje. Bese-ke lokhu okuphezulu u-4 osusa u-5 uzokunikeza u-9. Bese ngapha ngaphansi u-3 osusa u-7 ukunikeza u-10. Uzokunikeza u-10. Manje-ke ukubeka lokho ku-slope point form kulula-ke uma sekunjena ukubeka ku-point slope form. Asikubeke-ke ku-point slope form, sithi point slope yethu y uzosusa u-3. U-3 wethu nguloyana wama-coordinate lawayana, ungakhohlwa lo-3 ilo wama-coordinates. Bese-ke olingana neslope sethu esiqeda ukusithola manje u-9 over 10. -9 over 10 bhala ngombala ohlukile. Bese u-x wethu uzosusa u-4 ngoba u-x wethu laphayana kule coordinate esiyithathile ungu-4, ngakho-ke u-x uzosusa u-4. Kodwa lokhu ungakubhala ngenye indlela, uma sokubhala kahle ku-point slope form yakho singakubhala kahle futhi kanje, sithi u-y ususa u-3 uzolingana no-9 over 10 u-x plus 4 ngoba luphawu luyenza i-positive. Sicela uphinde usivakashe futhi kwa-Click Maths.